Good morning. Ngasigi akoigi video haipatang yengminaraseko daily guidance kai leke haibado aduga akoigi matam amasu yaureko aduga Friday akoina Setkadaba Machu se akoina sky blue gumba kai gumba use to wear ko Friday nimit se do aham da card ki message yengminarase sidagi dum 3 cards lothoyeko 2 and 3 ko Sigi ahum sidagi ama khanbiro ko haidi ma palse 1 2 and 3 sidagi hai tare ko ama ni ahum sidagi ama 1 khangera 2 khangera natraga 3 khangera haibado ko adugi matungena kari message lakke haibade munarase ko ngasigi oina ni ko aidi daily gi tawbanina khwai first ko magician and like ko magician se haidi aina sum kani manifestation ko makhra tawo ko sum apamba pot se hai tare ko adu taraga di manifestation taw matam da hai tare ko nang pame ba pot to phangba lakpa oina organic ko ani so basina haidi yamna balance taro ka chatlo haidi balance taro chat pa har ga di shaw da ba ko ta ba temperance and haidi temper wanghan ga no ba yari nge hai tare ko haidi pura kano se hai tare ko shanti da tobi ba hai tare ko thabak se adu ga workplace kumba kai gumba da hai tare ko ashaw ko gumba ut kano ko ai gi thabak mafam da hai tare office or either kaino business ni hires ne ko aduma mayam do ko last kisina akogi laiba card se ko sise haidi akoina hajik se heal torokpagumba hai tare ko problem dagi heal torokpagumba naba dagi khara phagalakpagumba adumaina sign pi ko adu sida lere koi ngasi card message na ado timing se yuki pung mariga minini pu dagina mapan ga minini pu paung lere de tramathoi ga minini ku mathoi de na amaga minute ama paung lere ko dagi mariga minini ku mathoi de na taruk ka minute ama paung lere de nungdangi na nipan ga minini pu mathoi de na nungdangi pung tara paw ama adagi ahingi na tramathoi ga minute kun mathoi dagi na ne pung ahum ga minute kun paw ama ko sisina akogi timing afaba ko hari nimit daily go na hari matam afaba se thabin khang cha thoko thoko da dum si follow toroga chapi be ai ko adu se le ba ko ngasi gi card ke message se thank you